clear tu te chi bai ule kan channel in lo clear thina in chunga lom thu kan soye Russia a Kafkas 2020 military exercise a oma India teltalo India thian thakum hlunnia kan ngai fole har satna ato apianga abel thin chu Russia hini India hian ral thuama mo ang Russia siam alai thina kumtam liam ta atang khan Russian ral thuam siam leitam perram kan ni then khat soidan chuan Russia hian aral thuam hluihlon tur te hi India alei tir fo ni in an soya adikna chen po omang kan riat vedan chuan India hian Russia ku chuak tharlam tak alei om hi kan la hremia lova athak na tura nei chawin Russia hian India alei tir thina ni ber entirnan Russia S-400 air defense system po hi alei masapol kan nilova China chuan alei fel der to a India hian leitumin ma alave mek chowa heti la hian Russia chuan S-400 thak na tur arua man fel der to ni hetia kanan soina chan chu India le Russia in lai chin na hi kan rin ang hian a thalu tuklo ni inangai thei ti kanan soidu na mayania aral thuam siam le member India hi athar tha le tir ngai lem lova tin India mel makum hlun Pakistan le China hi Russia hian a thlau thla lova India le Russia in zom na hi kan Bharat sarkar hian a ennon fo tha ome US lam han soikai ta zoyela komo bol reng India ram chunga hel ho manga boina siam thin Pakistan chu Donald Trump admin chuan pe chuakin India nen thuk zo ka thok dun turin ma an la a khatatang khan US le Pakistan in zom na thuwa hian Pakistan ta na thulom omlam hriat tura om talo hrimani Russia hian India angai poimo taktakani chuan tunlai boruak anga ngat phei he chuan China le Pakistan hi angoi san mai kan lo be sei ngei narin oma ma se Russia hi kan be sei angina chetalo September ni somni pakhat thotan ni khan Russia chuan Kafkas 2020 military exercise a kick off ta Kafkas military exercise hian cholkar khat chung zet a odona India melma original Pakistan le China antela tin tual chung politics boina machon mek Belarus po telve bok hengram kan tarlan te ba ka hian ramte naw enge mozat antel do nani tuntuma Kafkas military exercise hian cruise missile le unmanned aerial vehicle te indona muala mandan tur anjir hodon ni in Russian Defense Ministry chuan puang Russia chimlam sipai mun puya Russian Chief of the General Staff Army General Valery Gerasimov fahovin sipai rualan phumur murmaya Black Sea le Caspian Sea lama Navy rual anvar suo mai boka anjinga hen US bomb dar vek du tu Iranian Navy po antelani Russian Defense Ministry na tarlan danin Armenia Belarus China Pakistan Myanmar Azerbaijan Indonesia Iran Kazakhstan Tajikistan le Sri Lanka te atangin sipai sangkhat vel antelanga Russia sipai telve zong te tiamin singriat vel zet anni donani Russia chuan a missile system le Navy unit te tam taka manga Russian Guards le emergency unit te po atulna man thei turako anne tuntuma Kafkas military exercise hi aruka indo tura inpu achana ang mayin ral thuaman chelek na sadona teng ringut po zan hi somnga zetan mangdona ni India hian Kafkas 2020 atel turin Russia atanga som na hi amuvenia hiatania masiram rilama boina siam reng China le Pakistan te zinga telve chu du talawani hi tunai boruak South China Sea ti te Syria le India ramrilam ti te hi chu kan rechiang thokhat toa ngayela tuna Kafkas military exercise atel zong hi United States du lo tu de vegan ni Russia China Pakistan le Iran te hian US hi bei antumru deu nge ni tuntuma anchezia hian ngaya te thathei tlat lo mai achan tam taka omanga Syria lama US chuan sipai le ral thuama da bel to a tin Middle East B ka hian Russia le US inkar thuchiat lai berni in ka na thleng thei ringani superpower ram pani te hi Syria rama
indo mai thein anin epreng to ni tuna chuan India po a neutral theita bik lova China le Pakistan chu a mel ma top 5 an chuang reng to dona tundin muna Pakistan le China laka India ta na ding chu Russia ni lovin United States hi ani hetianga India ram mel maliante Russia in atlun reng chung chuan India hian a bazar na athak vat anga ngeyarin om hle mai Russian ral thuam aya tha chu US hian nei vek thova engangi kan mel ma te in kopui reng Russia hi kan la dor fo don ni Russian economy hi tun lai hian atlan niam ve hle maya defense lama sum man tur thlengin anti niam ta a hetianga Russia in defense budget akat hi kumsari nuwa avoi khatna ni Russian military budget hi atam thin hle maya budget dang zong bel khomen military bi ka sumanta hi aphangai lovani mase COVID-19 an tur ve hle maya kumsang ni le somni pakhata hi chuan anram national economy expense hian an military expense hi akhum ve to don ani kumsang ni le somni pakhat Russian military budget chu US dollar billion somli pakhat point bial pariat vel ani dona kumin an military budget hi US dollar billion somruk panga point pakhatani atla niam hle tinani chu heti lai hian US military budget 2020 chu dollar billion zasari somni pakhat point panga zet ani ve thunga China hian dollar billion za somsari pariat point paruk ada ve bok khovel ramro pui pathum te military budget atang hian turam nge India tan bel tlak ti chu achiang mai ome US nen hian inzom na thatak kan nei tho sia hei ayan na sajok hian military lama po hian inzom na kan nei thei chuan India din mun tur chu chiang khop mai kum som nuwa chuan Russia le China hi kan le pel thei to ngei narin omani Japan Prime Minister Thar Yoshihide Suga chuan Prime Minister ani nuwa atum khatna tan US President Donald Trump chu pathian ni khan bia in karliam ta ni lai nia Japan Prime Minister Tharata na thlan Suga hian a hrisel na thatok lo chuan lama bang ta Shinzo Abe a thlak ani Abe le Trump te hian inzom na thatak nein meeting le phone call manga in biak na po an lo nei fo thina Suga po hian Abe policy rang te chu akal pui chun zom tur thu alo sei to bok Donald Trump nena anin biak nuwa chanchin thar la khom tu te kom nuwa Prime Minister Suga chuan Japan le US tho dun na chu rambia la mon na le boruak tha om na tura in nga na lungphum poimo takani thu soin inzom na thatak an nei chu chun zom zel an rem ti thu soi Japan Prime Minister Thar hian abia policy akal tlang pui be sayela kan India tan po Japan hi tho pui thatak ramani zel i be sei phot teng u US tual chung politics bi ka lut thale zel ta ela November tha US President thanna nei tura Democratic Presidential Candidate Joe Biden chuan akhing pui tur President Donald Trump an kar liam ta zirtop nia thi Supreme Court a Liberal Justice Ruth Bader Ginsburg munruak no khatu chu ruat fel thoya tum chung chang kha nat takinaron soi sel veta a US Supreme Court a Liberal wing lamami Justice Ruth Bader Ginsburg hi kum somriat le pasari mi ni in zirtop ni khana thi ti kan soi to kha President Donald Trump chuan amun ruak hi ti khotlai lowa ruat fel thuai tumani thule meichia bok a nominate tur thu asoya President Hill tum hi Democrats lam chuan an soi sel na sa hle a in than ma ba kan ni laya Justice Thar tur ruat ngala tum hi Conservative wing lam ti chak tum na ni in an pu a ni po ani reng boka nga yang Vice President Louis Biden chuan President Trump chu Justice ruata tum chung changa hian a political power diklo taka manga apu bokani hetiang che hian tun ma khan thila lo om to khani a Republican lamten in than chuan lama mangin President Tharin ruat ro se an lo ti ve to ang chia khani hun liam to thir chuan tuna Judge Thar ruat tur po hi President Thar ruata ta na ti le mai om tak ani ve boke Democrats presidential candidate Joe Biden chuan November thla a in thlan an ma chona ngai dona wangin President Trump Supreme Court Justice Thar tura a nominate tur chu pom lo turin Senate angena President rotna hi Senate na pomani chuan Supreme Court Justice zinga paruk chu
conservative wing lam ni in democrats president ten an nominate liberal wing lama pathum chau anom to dona he hian america dan le dun thlengin angong thui hle donani oli clear tu tenin lo beng war pui kan be se kan channel in lo clear thina wangin lom thu kan soi boka lo clear vezel turin kan som le bok chawani